sabahlali bethu basemalahleni lona okhulumayo uVuyani umfowabo kaMqwathi uhamba nabo sisi abayithuna namuhla silana eWitbank ngemashini mash sizobuza ukuthi namuhla kahle kahle abosister bethu basiphatheleni engaka esingayazi singabahlali basemalahleni njani bosisi Siyaphila njani ayisocala ngayo sisele sacela uzazise usho nami ukuthi ngubani emphakathini wethu ngemalahleni. Igama lami nguNomandla Ndlovu from March and March. Ngize la eWitbank ukuze ngizosupport abafowethu under March and March since kuukuthi sisonke. Ngiyabonga. Mamzo bana nawe kunokunye ngakushunyana nje. Igama uCarol Makhaela known as Selina wala Witbank. Ni part of March and March ngi-convener la. So yeah, njengoba ubona kuqwayelelana umphakathi uhlangene siyamatsha nama-province amanye njengoba sisters asho ukuthi ubuya eSekunda. So yeah, siyabonga bonke abasupportayo nabasupportile namhlanje. Nathi siyabonga sister, nathi sibona vele kugcwele kunabantu abaningi vele. Kusho khona ukuthi vele kunjalo abantu abahambi. Yeah, injalo. Ayikho enye message abahambe. Kodwa futhi masithi abahambe sicela sikucacise ukuthi sithi abahambe abantu ukuthi bangene ngongemthetho ezweni lethu abangafunanga ukuhlonipha imithetho yezwe lethu as South Africans. Bese kusala abantu abadocumented esizokhona ukuba tracer even if kuthiwa benze icrime eSouth Africa. So to those abangenawo amaphepha yibo labo esibacela ukuthi sicela bake bahambe babuyele emazweni abo bahambe baye ukuqala kabusha bazobuya mangabe inkinga zethu sesikhonile ukuzisolve la ngaphakathi. Babuye sebenamaphepha. Babuye sebenamaphepha abo afanele bazi futhi ukuthi isiphi skill abazosiproducer la eSouth Africa, because you can't tell me ukuthi uzala eSouth Africa uzele imahala yokuthi uzokwenza ama skills of which abantu base South Africa banawo. Yeah, and into ukuthi njengalabo bama small business we all know ukuthi mawuzovula ibusiness eSouth Africa kumele kube ne5 million oyikhiphayo. So abantu mabangezi bazoforce ukuthi babe ma street vendors nani ngoba bagcine sebasibise ekugcineni. So abenza into right sazi ukuthi sonke siyaphila siphilisana nabo. Mangabe bazovakasha abavakashe ebese bayajiya ngesikhathi kumele bajiye ngaso. Siyazibonela si100% siyacabanga abahlali bazowuzwa lo message omuhle ophuma kithi South African. Siyabonga Bonga thina 100 Spartans salutes. Alright, 100 Spartans sanibingelela nonke babukeli emakhaya lapho sikhona eWitbank emalahleni kuyona iMarch and March ilanga esisilinde sonke ngamehlo abovu ngihamba naye laphana uLEC coordinator umuntu ozonza sure ukuthi inhlelo zihamba kahle namhlanje uzobe siyachaza ukuthi ubani uvelaphi kanjani abese sichazela ukuthi mhlambe ama plan wenu namhlanje anjani sawubona make
Sanibonani ngiyabulisa emakhaya. Ngibonge kakhulu ithuba engiliphiwa i100 Spartans ukuthi namhlanje ngikwazi ukukhulumisana nabahlali. Okhulumayo ukhoni wakaNkalichana abe LT coordinator eMalahleni. Namhlanje sila ku March to March ukuze sikwazi ukubona ukuthi imarch yanamhlanje ihamba kahle ngokohlelo ngendlela esivumelene ngakhona ngayo as government kanye nama organizers we-march. Into eyenzekalayo njengamanje sizosuka sihambe siye kwamasipala la siyothola khona u-honorable executive mayor no-honorable premier ubaba uMandla uNdlovu la kuyohandwa over khona i-memorandum and as part of the memorandum ukuthi eMalahleni sithi sikhathele abantu aba-undocumented. Anyone, we are not xenophobic, but what we are trying to say ukuthi sifuna abantu bangaphandle babe documented bazeke ukuthi bangobani njengoba la, and we are not going to allow ukuthi abantu ababuya ngaphandle bangene and take over our economy while our people are not working. And thirdly, again ukuthi abantu bangaphandle bangene la bathengise ama-drugs, bathengise izinto ezibulala abantwana bethu. Sibonile ezikoleni eziningi abantwana bayashona ngokuthi bathenge lama-chips lanka abawathenga kulama-Pakistan and other people. So sifuna ukuthi ukudla ebakuthengisayo akube ukudla okwaziyo esibonile ukuthi ukudla okuchekiwe in terms of ama-standards, ama-ABS standards. And over and above, asifuni abantwana bethu bangene kuma-prostitution, asifuni abantwana bethu bangene kuma-drugs. Because when you go to other countries, I've been to several countries, when you go to a country, they must know ukuthi uyakubani, uyohlala isikhathi esingakanani, and over and above, how much money do you have? Ukuthi awuyi lapha uyoba isigebengu. Kodwa thina where we are sitting, abantu bayangena bafike la bangene ngokungemthetho, bangene la benze izinto babulale abantu, benze izinto ezingasi right emphakathini wethu. So namhlanje sisukumile as leaders ukuthi let us support our community kuloku abakwenzayo, and sisho ukuthi we support them in every way. Abantu abangekho undocumented, we will not support them, but those who are documented that bangene ngendlela right in South Africa, yes, they are welcome. They're not saying they must stay forever, but abaze bazele loku abakuzele babuye baphindele in their countries as well. Thank you. Yes, manje before uhamba masicela ukubuza kule mashini namhlanje ngabe mhlambe khona abantu abalimele okanye abantu ababoshiwe nje, i-safety yabantu ihambe kanjani namhlanje? I-safety yabantu ihambe kahle until so far. Yesterday the honorable executive mayor nethimba lakhe bebane meeting neJOC ne-SAPS ukuthi bakwazi ukuthi babheke i-safety yabantu. Yiko lokhu nami ngila with my boy because I know the march is safe, and we're encouraging everyone, let's make sure ukuthi our voice are heard. So today akakalimali muntu, akuna muntu ozolimala. Mina ngikhethile as a leader ukuthi I will lead from behind. Ngisemuva ngizohambela emuva ngicheke from behind ukuthi akuna dlame olwenzakalayo, akuna zidolo ezizoluthwa, akuna bantu abazoshaywa, wonke umuntu uzoba safe today. And I'll be the njengoba ngithi ngisemuva, I'll be the last one to leave. No njalo ayisibonga kakhulu isikhathi sakho dadewethu. Siyafisa ngathi le march ingahamba kahle nange peaceful ngoba since very peaceful march. Kunjalo musa. Siyafisa ngathi ingahamba njengoba niplane ngakhona. Thank you. Siyathanda abantu baseMalahleni. Thank you 100 Spartans. Siyabonga sicela. Ayikhule 100 Spartans, ayikhule. Ayikhuliswa yini, siyabonga. Thank you sister. Ayishintshela umphela wami mfana. Hayi abahambe madoda basale bahambe, especially ama-Nigeria. Ama-Nigeria baqedile izwe ngama-drugs. Human trafficking vela bona. Abahambe. Alama-Pakistan agcwele ama-power station, ama-welder ase-South Africa kakhulu ko-welder wona. Abahambe. Bamzokibo labantu. No, ngithanda ukuthi abanganamaphepha mabahambe baye emakhaya. Sila sizolwela izingane zethu, izingane zethu zihlukumezekile, abantwana bethu bahlukumezekile. Uma ungumzali ungazange uhlukumezeke ngale nto, sukuma ngoba
asilwi nabo mababe namaphepha sizokwazi ukuba-identify uma ngabe benza okubi ebantwini ezweni lethu. Siyabonga. Siyabonga. Abantu abadala basakhona ukuvula amabhizinisi bateke over nabahambe babuyele emakibo. Right, 100 Spartans sanibingelela futhi babukeli emakhaya lapho sikhona phansi e-downtown e-Witbank sihamba nabo bosisi bethu lana imashi icalile bafethu bathi bafuna ukukhuluma la beside bosisi sanibonana siyaphila i-100 Spartans niswa kanjani ngale mashi namhlanje. Sihlukumezeke kakhulu ngathi uyabona namhlanje izitolo ezivaliwe la i-downtown kusho ukuthi i-downtown i-ownwa abantu bokufika ngoba izitolo eziningi zivaliwe kusho ukuthi i-downtown yethu thina sizalelwe la sinabantu base-Witbank i-ownwa abantu bokufika bonke. So siyacabanga ukuthi uma sinale match bazohamba abantu bokufika abantu base-Witbank mara manje lamashop lawa mawubhikile ayovala kuphi yiloko nathi sifuna ukukwazi ukuthi masifake kumele ukuthi ayarenta yabhadala if avaliwe kusho ukuthi awenzi umsebenzi sifuna ukwazi ukuthi uyawavala thini ngoba thina siyi-merchant semini nakusasa siyeke sikhona na day after tomorrow sizoloku sikhona siwamonitha lamashop manje from lana niyauthi from lana sihamba sienda over siyabonga sangathi izinto zingahamba kuhle. Abasayini bahambile abanye bafethu bahamba baqamela ukuthi basishiye peacefully na account so lesokwazi ukubhekana no president wethu Ramaphosa ngoba phela amaswala we need to apply the same force to take out our government, our Ramaphosa. We need to do exactly what in Nepal did ukuthi ithathe izandla ilongana umthetho ifakele ezandleni zawo ihambe iyodibana nopresident. Upresident wethu uhlala ngathi ngempela kasiboni usiqabanisa nama-foreign uthatha yonke imali ethu uyifaka against us. Uyabheja ngathi ukuthi thina sifanele ukusithengela iy'nkakha uyabona ukuthi thina sobulawo endaweni yethu yini lanto ongabona upresident azophisana ngey'ngane zakhe siy'ngane zakhe thina zabe thina siprotecta kakhulu kunokuthi what is that? Akwazi ukuthi kwenzeke kule country le sisidiniwe sikhathele amanda awethu njalo mabahambe sesikhathelwe yibo kunini sihlukumezeka ngabo noma bangazivalela iy'tolo zabo sizobakhipha mabahambe.
bafike babuyele emakhaya salama South African hodwa manje lamabhizinisi wabo nizokwenza njani ngawo sisi kuzongena ama South African aqhubeke ngizokhona uwasebenzisa uwa-operators ngoba manje abantu bakhala bathi umuntu omnyama kakoledisi impupha kenzi next zonke izinto zizotshintsha ngoba sibakhiphile kumele senze okufunekayo injalo siyabonga lapho kanti drugs abahambe ama-drugs abantwana bethu bafile ama-drugs amancane siwathengisa amaraho la simzima abantwana bethu la abahambe bayile emuva into zabo lemakhaya wabo sisalekina la sizolekhe ibe-right usani sisebenzela thina sibe right no abaningi basebenza ama-drugs abantwana bethu ngenxa yabo amandla asibashayi siyabacela hulumeni letha amabhasi thatha abantu babo bahambe finish and clap kodwa nani lapha emakhaya nisale nilungisa iy'ncwadi zokwakha iy'phaza ibhizinisi akulonela amandiya bafowethu akulonela ama-Nigeria akulonela ama-Pakistan nani bantu basemzansi musani ukuvilapha baze basho njalo bathi ningamavili khandani amaphepha nikwazi ukuthi nibe ney'phaza yebo amandla wethu sekhaya lana sithi abahambe yes I'm tired for outside I want South African abahambe mayengoba bavalile hello mayengoba bavalile amashop babhacile yes angithi manje babhacela ukuthi nathina siziphukuphuku bona baneyibhamu basothi ibhamu manje laba bantu seyifikile bafuna ukubulala thina la eSouth Africa ngoba nohulumeni wethu akasifuni ukhipha u6 million ukuthi kuzoliwa nathi imasha siyenza i-peaceful yes akuliwa namuntu nethi sithi ababuyele kwela kubo akuliwa nabo phela siyabonga kunjani my leader no surprise yeah uthini ngalabantu namhlanje sesihlangene phela yizo i-state June i-aim namhlanje yini nizokwenzana la edrobheni ngoba kuvaliwe la kuzodeliver memorandum ngekhalo ngekhalo esinazo kuzodeliver memorandum njengakiwa lapha kamasipala njenganasila sizoxhasa khona bakhona abayilidayo sina sila kuzoyisupport ngekhalo ukuthi abahambi abangezeni ngomthetho la ekhaya mfethu manje ngoba naku kuvaliwe namashop ndoda kwenzakalani kuyovala waya lana ngeke kuvale waya kuzovula kona mara zikhona iziphathimandla ezikhona lana ezisilidayo ezinayo yonke leyo information ngifuna ukuzithola sengiyazicontradicta bakhona abayilidayo uyasabisa ngoba kubonakala ngathi manje idorobha lethu sebalilawula livaliwe because kucoshwa bona namhlanje no akuliwa kuyalungiswa kulungiswa lokho ukuthi bakhona beze ngomthetho asebangenile nakulungiswa lokho fulo yawo ngoba manje sihleli thina lana abantu le emazweni wabo beze ngomthetho bayamosha